How many days are in a week? සතියට දවස් කීයක් තියෙනවද පුතේ? අරා 7 days in a week. සතියට දවස් 7ක් තියෙනවා. අන්න ඒ 7 තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. මුලින්ම ටීචර් කියන විදිහට හොඳින් අහගන්න ඕන පුතාලා. ඊට පස්සේ ගෙදර ඉඳගෙන ටීචර් වගේම ස්පීඩ් එකකින් කියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. All right, let's tell it in order. Monday, Monday, Monday කියන්නේ සඳුදාට. Tuesday, Tuesday, Tuesday කියන්නේ අඟහරුවාදට. Wednesday, Wednesday, Wednesday කියන්නේ කවදටද? බදාදට. Thursday, Thursday, Thursday කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දාට. Friday, Friday, Friday කියන්නේ සිකුරාදට. Saturday, Saturday, Saturday කියන්නේ කවද්ද? සෙනසුරාදට. Sunday, Sunday, Sunday කියන්නේ කවදද පුතේ? ඉරිදට. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 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 Join with my family and enhance your knowledge. Bye bye, my dear kids.